nimin tlai lam khan Indian Air Force chuan Scalp Easy missile le Storm Shadow missile mangin Pakistan nuclear facility Kirana Hill Sarhoda bulami chu nasa takin an ka fu ni in an soya he hmuna hian conventional weapon le nuclear ral thuam te an da thatna hmun ania lei hnuaya ani bok an report dan chuan alu na kong te po an kap chia heng nuclear ral thuam te hi tun din hmuna chuan lakson thei an ni lo helai hmuna hian Pakistan nuclear warhead ral thuam engemaw zat an da ni in an soi ve bok heti lai hian India le Pakistan chu Jammu and Kashmir a nasa takin anin kap le a air raid siren po ari le ta Indian Air Force chuan Jammu a Su-30 MKI MiG-29 le Rafale an chanti an soi bok ni in India lam chuan an soi tuna chuan beina tak tak an kalpui ni hmela in ka hai chuan omzia anei lo chiang tal he mai Sarhoda Air Base po an kapa Chumkong po an kap chenwala man le mai thei ri lo ni in an soi bok ani Pakistan radar site po an kap che boka China Air Defense System po an beitel ti soin chakwala airport po benia Pakistan airfield engemaw zat an beitel boka then khat chu man thei loin an siam ani Pakistan hian Indian airfield engemaw zat an ron bei ve a ma se chet na satak a thlen lo ni in an soi thung tlailam ve khan bahalgir dam chenap lui an khona chu han sa le beka Pakistan lama tui an duai tam an sablai le ta hei hi ceasefire khan ahwam lo sa shrim bokani Pakistan hi India er reng renga khosania aram are theite lul nen ral thuam lama ero India er patorin a tha ala khoma anei ve dem du mani khatia India in meni som pariat sangha jakwale somsari palia nuclear ades khan Pakistan scientist chuan vor AQ khan chu alo tel an maya Pakistan in nuclear ral thuam anei ve thei dan tur rungot alo ngai to ve ngalani ani hi partisan lai khan Pakistan lama akal lain trena police in arang ka chaksara han chu saka chuta tang chuan Hindu phei chu ruk ro ve ka ngain a hoe me mani kha heti lai hian Abdul Khadir Khan AQ Khan hi Netherlands uranium enriched plena athok meka ama in Pakistan hian arambung khat East Pakistan chu hlovin Bangladesh apian pha anu kum thum aliam le meu chuan India in nuclear ates le mai boxi India in nuclear ral thuam asiam zo tak tak ma a siam zo masak chu aril ruk ngala ti chuan Pakistan president Zulfikar Ali Bhutto chu lekha thon ngala highly enriched uranium in Pakistan nuclear a o ve ngoi na a pu ruk thei dan turte azia ka ni a chan chu Netherlands uranium center a alo tho sep to wangin a kon fi viau mai voi tam tak lekha thon nuwa Zulfikar Ali Bhutto po chu a min tang heng he a ti chuan Pakistan in amamo chu thiamna technology le raw material ani le ta chumi tur chuan sum tam tak an mamo a khati lai khan athunun thei ber Financial Action Task Force anti chu alom silo Benami company le nuclear back market international network chu akal puita an mamo ang chu Gulf from abegin Saudi Arabia tragin andong ta char bok 6-day war lar ta kha kan ria ang khata khan Israel in Arab ramte an he chiang na samai si khati lai khan Pakistan hian Gulf from te thlopa chu wangin Gulf from ten Pakistan chu nuclear ral thuam a boy puiti an riatin sum le pa in an vor ta hek mai ni technology chung changa chuan AQ khan hian Netherlands atangin blueprint le thil dang tam tak aro chuaka chu Pakistan a him taka thlen angaya heti lai hian AQ khan unau pa kuida su KLM Royal Dutch Airline a tho lai nia ani puina hian thil poimo chu Belgium a kalpui phatania Belgium a Pakistan embassy ten an lekha poimo angin Pakistan a an thon vele ni diplomatic beka an da miaw wangin custom point an check theilo a thon tu le adong tu chawin hon phalani bok Dutch police ten an rin hlel nuwa AQ khan hi man an tuma
Mase ni hian Pakistan alo thleng man der thung sum le thiam nan nei nu hian amhan roa an mamo le ta mase ne darlen sarkar in Pakistan mi in an blueprint aruk chua chu atlang zara wangin turam ma in an mamo chu an pe do lo hetiang ania wang hian siam sa engma la lut lovin pan mal te te in an la luta Pakistan rama an rem khom le ta ni an mamo dang yellow cake an ti mai chu Germany in an nga le a ma se thon chua phal lo li sa atel sia wangin an pe thei lo Libya lam hoin an ni hian an Muslim puiram tan chuan an lo phal na samaya an nei thei le ta ni me ni som ni pariat sang ha zakwa le som kwa pariat alo ni meu chuan India in ates thla a nge chengai wana chuan an ti puak le ta dur mai le Pakistan mi puire chu lomin an awa ala wakbar han ti lui luya thil thum anin ei tira an ji hut hun mai ma se ram tam tak chuan misual kuta alut palang ti mol an hlau thung heti la hian USA point Pakistan in nuclear ral thuam an buai pui ti asherenga ma se amit asiai lui tlat thung chutiang thawin China point EQ khan hi Muslim ramba ka North Korea in nuclear ral thuam an nei theina na mi poi mo ber ani thwa thang bok USA India tan hian angeyom shrim Datslamin CIA ten henai information an pek point man lo turin halo ti char charani Netherlands ko thian thuruk poimo ruk chwa wangin thiam lo chantira kumli tang turin arel saka ma se he an thutlok na inziana file hi aboda India CIA te anin rol nge an ring zui bok heti taka US in Pakistan a puichana hian amaloka India le USSR in remna wang ani rin ania China in a design vel a rol ruk po US an sheveka a in rol du chuang lo ni nan soi desaya in rol dan cho Pakistan in nuclear ral thuam ani ve theina na pui tu an ti mai thin India Prime Minister Louis Moralzi desai kha kan la she mai theya khami chungchang kha tlema zong I han tar lang te ang interstate relation a chuan intelligence network nei apoi mo hle maya ram in ngir ngau thin te tan phei chuan apoi mo le zual chu Kargil wara khan Pakistan President Parvez Musharraf Khan atilang le ome khata khan India lam intelligence te lo chamna po alang hal bokani kumsom li don liam ta thil thleng tuna kan soi tur ro chu a thalo le thim zonga hriat reng ani to thungang tu main an ngai to phak lo le makdeu mai chu India Prime Minister Khan South Block a throw in thingpui no dom pa in Pakistan President abia India intelligence ten Pakistan rama na an tho dan a hril nia mole chu PM chu Moralzi desai nge ade desai hian India Research and Analyze wing ro kha a hoe mema a chan chu boy hun lain Indira Gandhi Khan ro le Central Intelligence Bureau te amang na sa hle ni in angai ni chumia wang chuan ro te budget za zela som thumin atin hiam hala ro chief RN ko po achol luitira atha chang dol tu ke sankaran ner po chu chetaka po in aya NS suntu ka da bok desai hi che maksak telin phone call in Pakistana Martial Law Administration Jia ul haq abia ro network te chungrel ber thlengina shrila kahuta huna Pakistan in nuclear bomb siamna facility anei ti India in asiat vek thu te ashil da zel avauder velani mithiam te ngai dan po desai chungchanga hian ai nang lo hle a ro expert boral ta biraman chuan desai kha Jia ul haq Khan abum thluani atia khati lai khan Pakistan Prime Minister kha zela tanga Pakistan shwai tu Jia hian ama thlop tu tur adwa wangin desai hi asel na chungchanga aron fowa chuan desai chu atilom hle ni nan soi then khat ve thung chuan desai hi Mahatma Gandhi ngai sang tu ni in ram thenom te ne na in rem taka om le thiananga in ngei taka om adu ni in han soi ve bok ma se khatia desayan Jia ne na India Intelligence Network te che dan ashil fai kelawang khan Jia chuan ro agent te zon chuan na chu athong hala zangai na tel hau lovin athat mia tamai ni khati hun lai khan Foreign Minister chu AB Vice Pai yania
broadcasting minister chu LK Advani ni bok an ni hian desayan ro a huat em wanga a belai khan dang thei an nia ma se an dang du lo desai chuan hmen maram hruai tu jia muslim pachal chu apui ta hlau zawk he jia hi terrorist organization Taliban din tu ania Russia in Afghanistan a belai po a lo mang tangkai tu Bangladesh in hena asana India alo mawanga topaz flooded operation manga pubala tu ni bokhani tin khati lai khan Israel chuan Pakistan nuclear facility hi bom dar vek atuba chumi tur chuan Israel hian India hena refueling facility chau hadil vea desai hian rem tilawin anhol sangmak heng hi neihdan mai hanelwa intelligent record a felfai taka zialan ani desai hian gandhi kha engkima entona tuma tharum tel lovin athua chin felzel adwa melma de po ni se dot shil lo tor thudik tak shil tor titlat chi ani bok ma se politics chetak khan aman vea Indira Gandhi kha a hotlada athil ti thatte chunjom tamai lovin ama du dan nga da kalin politics sa pubala ama wangin India mi en thlatu te an thi pha mel maram Pakistan point nuclear ral thuam hlawom ta khalo nei pha boka India tan an chimom ngain an la chimom reng chu ani hi nilo se India hian Pakistan hi aram pumang po in ala theyang an ti bok ram hruai tu thalo nei hi a poisin politics sa pubalak tumtlat angchi te hi Indira Gandhi khan ro te achor thia me ma Pakistan nuclear reaction facility thlengin anfin fia man vek Indira kha prime minister lo ni ta se khati hun lai khan an nuclear bom siam kha Pakistan lam khan an puitlin kher lo mai thei khovelom chu zongin desai hi he thila kher hi chuan mo chiat an reng tonga a tholo zongin a hming hi adai to ngai don lo